Aduh nyasar cuk. Bingung kon enak ndelok api-api raimu mau nyasar cuk golek gun dalan balik hotel iki. Boom. Sampailah kita di Amsterdam Central. Sik sepurane. Apa tuh yang bawaan kucuk? Enggak harus sih. Oh iya, sebenarnya dulu episode sebelumnya gimana? Suka kalian? Disuka di like ya? Oke, di episode kali ini episode 2 of Bambung di Amsterdam Central. And this guy. Mari ndelok ya aku ngomong dia sampai kamera. Lagi nang dia aku gak aru, cuk. Aduh. Kanal lah, men. Kanal dikira. Yang foto-foto. Kamu usah ngomong di kamera. Aku sing ndelok ya, ya wis. Oh. Untung gak ditutup, bro. Where we going right now? Mana enak ya? Hei, kok sih rek kesel aku rek? Ya, boom. Amsterdam Central masih di Amsterdam Central. Cari tourist information, delok tasku. Bon. I hope I'm right, because if I'm not, I'll be dead and stuck and never going to my hostel. I think that is. I don't know yet. Apa lagi mbak? Kesusu. Setelah wong-wong aku gak ngurus. Ini kan bilang ya aku mana cuk. I hope it's right. See ya. Oke. Sudah dapat tiket untuk 72 hours. 72 jam. 72 jam berarti piro? Telung dino tapi mek gawe Amsterdam tok, gawe ngunjungi Zaanstad atau Rotterdam atau Den Haag enggak iso. Cuma di Amsterdam tok. So 17 euro. Ya murah sih, ya larang sih. 10 euro 1 seket. Dan 1 seket is cukup kayak mangan sedino. Nah, Pizza Hut. Amsterdam Central mana? Oh alah. Yep. Ready to go to hotel. See you later, guys. Mari kesasar men, mari nyasar, mari untuk tremes mari, tapi kesasar. Ya kesasar itu aku jenenge. Dan akhirnya aku harus jalan nih. Kayak tau aneh sih mau aneh. Moga-moga bener. Wih, ini cek musim
Apa gugur ya? Sing gugur ta? Aku berharap musim dingin, cok. Musim salju, aku berharap untuk salju. Tapi nggak ada salju. Ya wis lah. Ditelek wong-wong. Leviniers Books Wall. Muga-muga iki sing bener. Salamane mate ae meren. Kawanku kok ngene men. Wis yo, kok mana di hotel? Boom. Wis mari sampai hotel mang. Wis check in bla bla bla. Iku mang nang hotel bingung arep lapo. Akhire nyewa locker. Locker sih asine gak disewa. Kok nyewa gemboke. Dadi berkedok gembok. Asine ya kon nggo gembok dhewe gak apa-apa. Locker sesuai kowe jeneng kasurmu. Oh ya BTW iki aku lagi di pinggir kanal. Cita-citaku men. Kon lek ndelok Instagramku, mari kon ndelok apa jenenge notifikasi kancamu nge-like apa kan ketok ya. Delon aku pas saya nge-like tentang kanal, tentang Amsterdam dan lain-lain gitu. Ya akhirnya kita sampean men. Kan gak arep iki men. Tunggu nak pinggir kanal men cuma iki bengi wis meneh tak baleni maneh ngene. Oh iya ndek kene angin itu iki mangeset sempat mentung untuk gak sampai hujan. So perfect. Masa bahasa Inggris ya iki. Ya iyalah lagi ndek kene. Ya kan tadi di Amsterdam itu tricycle sih. Right. Bedaan kabeh. Oh iya, lan. Iki aku nggawe scarf, nggawe glove. Angene bau wanter. Aku mari digui sampe wong, Cuk. Ngomong kayak gini, ngomong di sampe kamera. Ya sih lah. Kita mlaku-mlaku sih, males ngomong-ngomongan mbek kon. Ya sing ngomong mamane. Dah. Halo guys, selamat malam. Lagi di Dam Square. Gak percaya? It's Dam Square. Over there is Dam Square. And then kita naruh konser buri. Kita naruh konser. Dan aku karo arep nandene. Aku gurung mangan iki sing bengi. Oh, mangan nandene ae. Jarine sih ning arep Dam Square iku ono kaya supermarket ngono sih. Jarine sih. Aku macam-macam ngono. Nah, iki jarine ono. Square. Tapi gak nemu iki. Kok gak gatel ya. Gak mangan kan aku. Aku diguyung gurih katane. Oh. Nah asu, ndek kene asu. Lah ning Surabaya kucing iki asu ndek kene. So, kita lagi golek makan sini. Oh. Kang apa maneh iki, Cuk? Peteng ya, Rek. Wis padang nek lampu. Hey Negen.
Iya kan lek takut-takut. Takut aja deh komen bawah ya. Terus apa mana? Ojo lali follow Instagram, Snapchat, Twitter, Facebook, follow kabeh. Niku ono foto-foto nih ya selama aku perjalanan di Eropa. Apa mana Snapchat? Wah, kon lek mulu rugi kon. Iku behind the scene teko video iki. Dadi kan enak karen ndelok apik tok nek gini. Kon mulai curi-curi waktu nih, bla 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 bla. Kon di Snapchat kabeh. Setelah follow naik bapak, oke? Oke. Itu KFC lah, yang menu. Single burger 4.5. Ya, pergi kita. Ya, satu kita. BTW wadem begini, ini arah hujan kita nih. Ini mau gerimis sih, gerimis tapi gak sepiro. Itu rame nih, Rek. Oke, see you next time. Oke guys. Oke, jalan menuju hotel. Over there. Gereja di kana Ritz-Carlton Amsterdam. Ritz-Carlton Amsterdam. Mungkin kan apa jenenge pengen nginep di rumah akeh. Nginep aku naik. Kak kayak aku. Bampung. Oke, karena hujan sudah mulai reda, gerimis dikit-dikit. Waktunya pulang ke hostel. Karena semakin malam semakin dingin. Mari ngecek terakhir iki, Mang. Suhunya piro? 9 derajat. Asin omong piro? 16. Kurang adem. Masih kademun ya, nak omong 16. Ki songo men. 9 derajat. Mana iki nggih glove. Mbek rokokan. Rokoknya apa? Samsung. Rokoknya Samsung. Cuk. Tambah udan. Wes ya terakhir ya. Jangan lali subscribe YouTube iki. Video iki sih maksudku. Lek seneng ya di like, lek gak seneng ya wis gak usah. Oke di like. Share with your friends. Kayak biasa nih kayak YouTube bulan nih. Share ya. Share nak sosial media mu Instagram, terserah. Pokoknya jangan lali subscribe. Over here. So, good night everybody. See you tomorrow.